Ko te reihi, 87 ngā wāhine, 19 tau me raro iho te pakeke, taki ono 250 mita. Ko te whiringa whānui, tuawhā tēnei. Kei te aratua tahi, te kura kaupapa Māori o Tūpoho, John Paul College, kei te aratua rua. Whanganui City College, kei te aratua o Toru, Lytton High School. Te kura Māori o ngā tapuai, te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki here taunga. Te kura kaupapa o Ruamata, Tuakau College, Wakatipu High School. Te kura kaupapa Māori o Māngere, kei te aratua Ngāhuru. Me Hastings Girls High School, kei te aratua Ngāhuru Mātahi. We have a couple Waka still getting out to their lane. Watu te haki mā. Tēnei te whiringa whānui tuawhā. Tu hoki te haki whiro. Lane 1 and 2 sitting beautifully on the start line. Ooh. Lane 10, I think, just peeped over a little bit, and as we can see, everybody's starting to drift over. Lane 1 still sitting nicely. Te kura kaupapa Māori o Tūpoho. Green flag e te iwi. Hoake koutou. Ko te reihi, 87 ngā wāhine, te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke, taki ono rua rau rima te kaumita, ara tua whetu, te kura kaupapa o Ruamata. Ara tua Ngāhuru, te kura kaupapa Māori o Māngere. Ara tua whitu tērā. O, ko wai ka hua, ko wai ka tohu. Ko te kura kaupapa o Ruamata tērā. Ko te kura kaupapa o Ruamata tuarua, ko te ara tua Ngāhuru, te kura kaupapa Māori o Māngere. Te kura kaupapa o Ruamata, te muka te ingoa o tō rātou kapa. Cool down stroking anei. Anei te tōaitanga e te whānau. We have lane 7 right off the start. Kāre ke he tiro tiro, kanohi kai mātāra I katoa rātou. Beautiful. I think their Taina did well in their heats as well. Miharo kōtiro mā, kare kore whakahihi ana o koutou kura. Nei ngā whakaputanga mo te reihi 87, te kura kaupapa o Ruamata, te muka te ingoa te kapa, tuarua te kura Māori o ngā tapuai, tuatoru te kura kaupapa Māori o Tūpoho, te wehi te ingoa o tō rātou kura.